Ngibingelela obaba, ngibingelela Sunday school, omama, abantu abasha, kwelihle igama lenkosi yethu uJesu. Amen. Umphambili mama Bhena, ngiyakholwa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, ngizodlulisa ukubonga, ngibone ku-unfair ukuthi ngisazomfakazela uJesu oye wasithwala sihamba siyokhonza siye Richards Bay. Hayi ukuthi ama-challenge abengekho abekhona endleleni, kodwa sibuka umusa nesandla sikaJehova sibe phezu kwethu, phezu kwezimoto zonke. uNkulunkulu ngoba bazali ube nohlelo lakhe. Manje asikwazi ungambabazi wasihlenga onguJesu Kristu umfeli wethu. Kumthwalo wami enhlizweni yami Inkosi mangibe othembekayo, ngingahluphi nakancane endleleni ngoba ungenzela umusa usuku nosuku. Siyabonga bazali nanokubekezelelana endleleni. Noma umfundisikazi ukutheleza uthe bazane ngimxolisele kwamaphutha enayenze ukuthi bengasayibona indlela wathi futhi uyambonga kakhulu uNkulunkulu nanabazali baze behla bamkhapha bejikeleza bengabuye ngasaboni la ahlala khona, kodwa wathi nje uyaphamisa izandla uyabonga uphatheke kahle kakhulu entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Yilokho bazali ngidlulisayo ukuthi siyambonga kakhulu uJesu uye wasithwala. Sibonga nje Nkosi yami nanabafundisi bethu bazalwane bayondla, bondla spiritual, bondle physically. Enyameni akekho ngathi hayi mina ngiye ngalamba la David itafula wadliwa kwabamnandi kwabanjani. Sambuka nje uNkulunkulu. Bazalwane uNkulunkulu wethu uyathwalana. Siyambonga ukuthi kukho konke endleleni yonke uNkulunkulu odiverta yakhe indlela. Thina masifuna uhamba ngale uthi nahambani ngapha kanti uyazi nifuna ukusiphephisa kangakanani. Sambuka nje uNkulunkulu bazalwane esiphephisa. Siyanthanda kakhulu, siyabonga kakhulu baba bethu uNkulunkulu asigcinele nina. Amen. Jesu Kristu inkosi.